Жашыруун чакыруунун тездеши. Азирети Абу Бакырдын мусулман болуусу менен исламга чакыруу дагы да тездей баштады. Исламга кирип, бактылуу жолго түшкөндөр сүйүнүчтөрүн жакындары жана тууган уруктары менен тең бөлүшкүсү келишти. Алар ширк азабынан, жахилиянын ыплас адаттарынан кутулуу үчүн күчүрөп талпынып жатышты. Бул маселеде дагы Азирети Абу Бакырдын баарынан алдыда экенин көрүүдөбүз. Ал аркылуу жашыруун чакыруунун натыйжасында исламды кабыл алуунун сыймыгына жеткендердин бир нечеси төмөнкүлөр. Усман бин Аффан, Зубайр бин Аввам, Абдуррахман бин Авф, Саад бин Абу Ваккас, Талха бин Убайдуллах разияллаху анхум. Бул 5 сахаба тирүү кездеринде эле 5ке сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын ичинен орун алышкан. Мусулман болгон эркектердин тизмесине исламды кабыл алган жаңы кишилердин аттары кошулган сайын, аялдардын арасында дагы ислам нуру күндөн күнгө жайыла баштады. Эң алгач мусулман болгон аял Азирети Хадича, андан кийин дароо пайгамбарыбыздын исламды але кабыл ала элек абасы Азирети Аббастын жубайы Умму Фадл, Азирети Абу Бакырдын кызы Эсма жана Азирети Умардын карындашы Фатима. Жогоруда аты аталгандар алгачкы мусулман аялдардын тизмесин толукташкан. Эми исламга чакыруу эки тараптан жайыла баштады. Эркектер эркектерге, аялдар аялдарга ислам нурун жаюуну берилүү жана шыктануу менен улантып жатышты. Ушуну менен бирге белгилей кетчү нерсе аялдардын ыйман нурун баткабыл алып, тез өздөштүрүп жатканы элдин көңүлүн тартып жатты. Мунусу болсо, алардын бат таасирленген сезимтал жаратылышынан улам болсо керек. Бул учурда мушриктер дагы жөн отурушкан жок. Хидаят күнү менен көөдөнүн жаркыткандарды жаман көз менен карашып, жалган жалааларды жаба башташты. Бирок булардын бири дагы ааламда эң чоң күч болуп эсептелген Аллахка ыйман келтирүү акыйкаттын жүрөктөрүнө орноткон бул бактылуу кылымдын бактылуу инсандарын коркута албай, максаттарынан кайтара албай, жада калса аз да болсо күмөнгө түшүрө албай жатышты. Адамдардын коркутуп үркүтүүлөрү Аллахка болгон ыймандын жана андан коркуунун жанында чаңдай, сел алдындагы куурайдай алсыз жана таянычсыз болуп кала берди. Азирети Билалдын кыйноолорго салынышы. Жашыруун чакыруунун натыйжасында ислам динин кабыл алып, ошондон улам мушриктердин катуу кыйноолоруна алгачкы дуушар болгондордун бири Билал Хабаши деген ат менен таанылган Билал бин Рабах азиреттери болгон. Азирети Билал мусулмандардын аяосуз душманы Умайя бин Халафтын кулу болуп жүргөндө, Азирети Абу Бакыр аркылуу мусулман болгон. Жан дүйнөсүн заматта ээлеп алган ыйман нуру Азирети Билал үчүн эбегейсиз бир эр жүрөктүктүн булагы болуп берди. Мына ошондуктан кул болуп туруп, кожоюнунун жана мушриктердин ар кандай кыйноолоруна маани бербей, мусулмандыгын ачык жарыялоодон тартынган жок. Ыйман кирбеген жүрөк таштан катуу, Аллахтан коркуусу жок абийир аскалардан да жансыз. Мына ушундай жүрөк менен абийирден мээримдүүлүк жана ырайымдуулук издөө маанисиз. Андай адам бүтүндөй жан дүйнөсү менен жырткычка айланып калат. Атүгүл бүлдүрүү жагынан жырткыч айбандарды да артта калтырат. Исламдын бөлөк аяосуз душмандарындай эле Умайя бин Халаф да мына ушундай ташбоор жүрөктүн жана абийирсиздиктин мисалы болчу. Азирети Билал болсо мындай
boorkerlik menen ıraymdуулuktan kuru jalak kalgan koca oyundun kulu bolçu. Mınday adamdın nazarında Hazreti Bilal'dın anı jaratkan bir Allah'a iman geltirүүsü jana anın paygambary Hazreti Muhammad'a berilip artınan erçigeni çoğun bir kılmış ele. Kıyın olur. Oşentip Müslüman boluu kılmışı menen ayıptalgan Hazreti Bilal ar kanday kıyno azaptarga salındı. Kede 24 saat açka susuz kaldırılıp, kede Mekkedegi jaşbaldarga akça tölönüp, moynuna jip baylaşıp, göçölördü aylantırçı. Birok Umayyanın bütkül bul iş hareketleri bekerge bolçu. Antkeni Hazreti Bilal Allah'a bir otola iman geltirip, moyun sungan, can düynösünü, Rasulallah'a olgon süyü tolup, azap kıynoolordun aldında, çıdavay, on top jatsadagı, müdösün tutungan jolun, müşrikterdin yüzdörünü, ahat, ahat, Allah bir, dep kıykırgandan kayra tartkan jok. Ar türdü azap kıynoolorgo, kabılıp jatsadagı, İslam müdösünün bir kadamdağı artqa çekinbegen Hazreti Bilal'ga kojoyunu Umayya bin Halaf zökürlenip, açuusu gelip, güngö sıgan ıssık taşqa, kumga denesin güygüzüp, oğuzuna güngö kurgatılgan et tıgıp, kökürögünü çoğun taş bastırıp mınday deçü. Ant berem, sen ölgüçöje Muhammad'ın dininen kaytıp, Lat menen Uzza'ga sıyınmayınça azabыңды toktatboyum da, azaytpayım dağı. Birok iman nuru denesinin ar bir bölükçösüne çeyin ornogon Hazreti Bilal ölümün gütüp jatkan avalda küçünün jetişinçe mıntip kıykırdı. Men Lat menen Uzza'ny kabul kılbayım. Allah bir. Bu sözlerdi uqqan Umayya açuusu gelip, Hazreti Bilal'dın esinen tangıça azabın arttırıp oturup, jyyntyk çıkpaganda aylası tügönüp basıp ketçü. Dalaydan giyin Hazreti Bilal esine gelçü. Hazreti Bilal'dın jan çıdagys kıynoolor menen kordoolorgo turuştuk berip, artqa gaýtdyrbagan anın uluu imany bolçu. Iman, alamdardın tizginin garmap durgan Allah Taalaga iman, anın çeksiz kudretine tayanuu, insan üçün solgundabas, jygylbas tirek bolup sanalat. Al, mına şunday batyrça hareketi menen iman bul nur jana küç, çыныgı imanga jetken adam alamdy ýeri ölgö çakyra alat degen hakykatty büt dünýege jar salyp jatgansydy. Dağı bir günü Umayya bin Halaf anı uşunday bir azap menen kıynap jatkan gezde joldan ötüp bara jatkan Abu Bakr alardy görüp kalıp basıp geldi da Umayyaga sen Allah'tan takır korkboysunbu? Bul baykuşka kaçanga çeyin azap beresiň dedi. Umayya Hazreti Abu Bakr'a garap, munun işenimin sen buzdun. Eger kutuluşun kalasaň satyp al dedi. Hazreti Abu Bakr, ey Umayya, mende senin diniňe işengen bir kulum bar. Anı Bilal'dın ornuna al. Al Bilal'dan küçtü. Bilal'dy maga ber da, anı sen al. Makulsunbu? dedi. Umayya, makul dedi da, şıldyňdaganday gülüp, kuldun ayalynda goşup berbeseň bolboýt dedi. Hazreti Abu Bakr, bolupdur dep jogap berdi. Anda Umayyadagy kuytulana gatkyryp, maga kuluň menen ayalyna goşup kızynda berbeseň bolboýt dedi. Hazreti Abu Bakr unçukbastan makul dedi. Birok kuturgan müşrik Umayya bu gata toýboy mıyıgынан jylmayıp, maga alarga goşup 200 dinar goşup berbeseň bolboýt dedi. Anın bul kuuluguna açuusu gelgen Abu Bakr, ey sen, kanday uyatyň jok nemesiň? Ayabay kuulandyň go, dedi. Umayya daro, anda makul. Lat Uzza'ga kasam içem. Uşul aytylgan nerselerdi berseň ele, aytganymdy kılam dedi. Hazreti Abu Bakr
alardan bari seniki olsun dep Hazreti Bilal'dı zalimdin kolundan gutkardı. Hazreti Bilal'dı algan Abu Bakr radiyallahu anhuga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abu Bakr, sen Bilal'dan akı talap kılasınbı?" dep suradı. Hazreti Abu Bakr "Jok o Rasulullah, anı azatlıkka çıgardım" dedi. Hazreti Bilal'dı Umayya bin Halaf'a okşoğan kuturgan müşriktin golunan erkindikке çıgargan Hazreti Abu Bakr göbetbey Hazreti Bilal'dın kul bolu iştep jürgen apası Hazreti Hamama'nı dağı satıp alıp erkindikke çıgardı. Hazreti Bilal Peygamberimizden jeke azançısı bolçu, ar dayım alamdın sıymığının janında jürüp bir gadamda alыстagysy gelçemes. Giyin Peygamberimiz tölüktü alamga getkenden giyin anı öz janынан da gatty süýgen Hazreti Bilal Madinada kaluga çıday albay başka jaka göçüp ketdi. Oşol wagtda halifa bolup şaýlangan Hazreti Abu Bakr anı iş jaka getbösün kança suransa da Hazreti Bilal "Ey Abu Bakr, eger sen meni özüň üçin satyp algan bolsoň, seni menen goşa galayyn. Eger Allah üçin satyp algan bolsoň, meni erkime goý. Men baryp jihatga gatşaýyn" diýdi. Argasy jok, Hazreti Abu Bakr aga ruhsat berdi. Şamga bardy. Hazreti Abu Bakr'din halifalygynyň zamanynda oşol jerde ötken kazatlarga gatışdy. Hazreti Usman musulmanlardyň gatarynda. Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem azrynça paýgambarlygyn açyk jarýalay elek bolçu. Bul mezgilde Hazreti Abu Bakr katu dalalat menen sana alaş dostoruna İslamdy düşündürüp jatdy. Bir günü Hazreti Usman'a da İslamdy aýtyp paýgambarymyzyň aldyna alyp geldi. Hazreti Rasulullah daima jylmaýan jarık yüzdü Hazreti Usman'a mınday dedi: "Allah'tın belegi beýişke yüzdön. Men saga jana bütkül adamzatga tuğra joldy görsetken jol başçy bolup jiberildim." Rasulullah'tın mınday jönököy, ahniýetli jana tartuwçy sözlerini ukkan Hazreti Usman özün jogatyp kutlu yerinderin gıvıratıp şahadat kelmesini aýtdy. Aşhadu en la ilaha illallah ve aşhadu enne Muhammedan Rasulullah. Allah'tan bölek Hudaýdyn jok ekendigine jana Muhammedanyň elçisi ekendigine köýlük berem. Andan soň bul okuyaga çeyin bolup ötken Şamdan gele jatgandagy bir tüşün alamdyn symygyna aýtyp berdi. "O Rasulullah, biz Muwan menen Zarqanyň ortasynda es alyp uktap jatganybızda bir jarçy, ey uktap jatgandar, oýgon gula, Mekke'de Ahmat çykdy" dep jar saldy. Anan Mekke'ge gelip sizdi uktuk. Kıyno jumşak münözdü, jogurku adep ahlakdy, jana jomart Hazreti Usmandyn İslam dinini kabul alosy müşriklerde oga beter kıjırdantdy. Öz urusundan bir gança müşrikler toskol boluşup, any arganday azaplarga salışdy. Birok Hazreti Usman kanday gana gorduk azap çekpesin, bul nurdu joldan bir gadam artga gaýtpady. Awasy Hakam bin Abil As any mamyga baýlap alyp katu sabap jatyp myntyp aýtdy. Sen ata babalaryňdyň dinini taştap, kaýdagy bir jaňy çykkan dinge ogup ketdiňbi? Kasam içip aýtam, eger ata babalaryňdyň dinine gaýtpasaň, seni boşatboým. Buga Hazreti Usman mınday jogap berdi: "Allah'a ant bolsun, men tuğra jana hakykat dinden hiç kaçan gaýtbaým." Oşentip al neçen gün kynooda jatdy. Birok ymanynyň kypyndaýda baş tartpay tireşe berdi. Anyň bekemdiginin aldynda hiç nerse kıla albagan awasy akyrı boşatuwga argasyz boldy. Orta boylu, kara toru, sulu yüzdü, çaç sakalı koyu, kengdalı Hazreti Usman
жаратылышынан таза жана назик инсан болгон. Жахилия доорунда дагы ичимдик ичүүнү өзүнө арам кылган. Байлыгын Аллахтын жолунда сарптоодон кубанган бактылуулардан болчу. Куранды жатка билген. Түнкү намаздарда Куранды баштан аяк окуп чыкчу. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү Азирети Усман ошол эле учурда Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы болгон. Оолу пайгамбарыбыздын кызы Рукияны алган. Кийин ал каза болгондо Расулуллах аны экинчи кызы Умму Гүлсүм менен үйлөндүрдү. Ошондон улам Азирети Усман Зиннурейн деген лакап алды. Зиннурейн деген экинчи нур ээси дегенди түшүндүрөт. Талха бин Убайдуллахтын мусулман болушу. Талха бин Убайдуллах Азирети Усмандан кийинки эле ислам динин кабыл алуу сыймыгына жетти. Ал соода кылуу максатында жолго чыккан эле. Бусра базарында жүргөндө ал жактагы монастырда жашаган кечил базардагы элге кайрылып, араңарда Меккеден келгениңер барбы деп сурады. Азирети Талха мен меккеликмин дегенде, кечил Ахмад деген чыктыбы деп сурады. Азирети Талха Ахмад деген ким дегенде, кечил Абдуллах бин Абдул Муталиптин уулу. Мекке ал чыга турган шаар. Ал пайгамбарлардын эң акыркысы. Ал шарапаттуу харамдан чыгарылып, курум өскөн таштак какыраган жерге көчүүгө мажбур болот деп жооп берди. Кечилдин бул сөздөрү Талханын көңүлүн бурду. Меккеге келери менен элден жаңылык барбы деп сурады. Ооба, Абдуллахтын уулу Мухаммадул Амин, чынчыл Мухаммад, пайгамбар экенин жарыялады. Абу Кухафанын уулу Абу Бакыр да аны ээрчиди дешти. Талха дароо Азирети Абу Бакырга барып, сен Мухаммадды ээрчидиңби деп сурады. Азирети Абу Бакыр, ооба, мен аны ээрчидим, сен да барып ага кошул, анткени ал инсандарды туура жолго, акыйкатка чакырып жатат, деди. Азирети Талха кечилден уккандарын Азирети Абу Бакырга айтып берди да, экөө Расулаллахтын алдына келишти. Дароо мусулман болгон Азирети Талха кечилден уккандарын айтып бергенде, пайгамбарыбыз жылмайды. Мушриктер Азирети Талхадай ак ниет кишинин мусулман болгонуна чыдай алышкан жок. Курайштын кутурган балбандарынын бири Науфал бин Адвия аны жип менен байлап азапка салды. Жаш чагында эле исламга кирүү сыймыгына жеткен Азирети Талха бейишке сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири болду. Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам ал жөнүндө жер бетинде басып жүргөн шейтти көргүсү келгендер Талхага карасын деген. Ал аябагандай берешен жана эр жүрөк сахаба болгон. Ухуд согушунда пайгамбарыбызга атылган окторду колу менен тосуп, манжаларынан ажырап чолок калган. Ошол согушта 80ден ашуун жаракат алса да, Расулаллахтын жанынан ажыраган эмес. Халид бин Саиддин исламга кириши. Исламга чакыруунун жашыруун доору уланып жатты. Ушул маалда мусулмандардын катарына Курайштын Халид бин Саид аттуу көрүнүктүү инсаны кошулду. Азирети Халид Курайштын кадырбарктуу, бай үй бүлөсүнөн болчу. Араб адабиятын жана илимин өтө жакшы өздөштүргөн Азирети Халид бир күнү түшүндө атасы келип, аны тозокко түртөйүн деп жатканда, пайгамбарыбыз жетип келип, аны тозоктон сактап калганын көрөт. Халид түшүнөн чочуп ойгонуп, мындай айкын ишараттуу түштүн маанисиз эместигин түшүнүп, өзүнө Кудай акы бул түш чындык деп убакыт коротпостон дароо Азирети Абу Бакырга чуркап жөнөйт. Көргөн түшүн айтып бергенде, Абу Бакыр Сыддык, бул түштүн сага жакшылык алып келерин каалайм. Сени ошол Расулуллах куткарат. Тезинен баргында
Ağa başy, sen ağa başyp İslam dinine girip any menen birge jürösüň. Oşonda al seni tüşüňdegiдөй tozakka düşüden gutgarat, dedi. Hazreti Halid daroo Rasulallah'a baryp, "O Muhammad, sen insandardy kaýsyl nersege çakyrýarsyň?" dep surady. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem, "Men eldi jalgyz jana, şerigi jok Allah'a, Muhammad anın kulu jana Rasul ekenine iman geltirүүgө hiç kanday paýda, zyyan berbegen, aga syýynyp syýynmagandardy da bilbegen taştyn sınıklarına syýynууdan baş tartuuga çakyryp jatam," dedi. Bu sözlerdi kunt koyup manisin toluk düşüngön Hazreti Halid daroo, "Men göölük berem, Allah'tan başka Hudaý jok, jana göölük berem, sen Allah'tan rasulusuň," dep musulman boldu. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem bul kişinin İslam çöýrüsüne girgenine abdan gowandy. Hazreti Halid musulman bolor menen üýündegilerin jana koşunaların İslamga çakyra başlady. Көп ötpöy Jubaýy Umayna da musulmanlardyň katarынан orun aldy. Azap. Qurayşlardyň bay jana kadyrly adamlarynyň biri Abu Uhayha Said balasynyň musulman bolgonuny ugup katuu jindendi. Hazreti Halid bir günü Mekkenin gölökölü jerinde ibadat kılıp jatkan bolat. Onu ukkan atasy başka baldaryn jönötüp aldyrtyp gelet. Hazreti Haliddi alıp gelişkende Abu Uhayha kardu gözleri menen jeri garap, "Sen Muhammad'dyn öz qowmuna garşy çykyp jatkanyn, alıp kelgen işenimi menen qowmunun kudaýlaryn jana ata babalaryn jamandaganyň görüp tursaň-da any erçip ketdiňbi?" "Iya," dep aýkyrdy. Balasyn İslamiyattan baş tartdyryş üçin köpkö tildedi. Birok gödönün iman menen nurdantgan Hazreti Halid kypyndaýda garsar bolup öküngen jok. Kabagyn çıtıp gyjyry gaýnap turgan atasyna tik garap, "Allah'a gasam içem, Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem hakykatdy aýtyp jatat. Men aga goşuldum. Ölsem da anın dinini taştabaým," dep jogap berdi. Balasynyň munday sözüne açuulangan Abu Uhayha kolundagy tayagy menen sınıp ketkiçe savady. Birok anysy beker ele. Turuktuuluk jana bekemdүүлüktün bulagy bolgan iman Hazreti Halid'in jüreginiň tüpkü tamyryna çeýin ornap, hiç nerse any artka gaýtyra albaý, azap kynoolar hiç kanday täsir bere algan jok. Balasyn kuldu sawaganday sawasa-da hiç bir özgörүүnü görbegen atasy, "Bar jogol, emi myndan keyin saga hiç nerse jok. Tamagaş, owkatyňdy toktatdym, kalagan jagyňa bar," dep gykyrdy. Iryskyny Allah bererine işengen Halid tim bolup kalbay, "Atake, sen maga hiç nerse berbeseň, albetde ırskymdy Allah beret," dedi. Atası Uhayha bul eret uulun kamattyryp saldy da üýdegilerge, "Egerde biröň any menen süýleşe turgan bolsoň, any jaman gylam," dep korkutdy. Oşentip Hazreti Halid neçen gün aç susuz kaldyryldy. İşenim üçin uşunday kordukdy ıra görgen atasynyň janynda galuunun emi hiç kanday manisi kalgan jok. Akyry aylasyny taap kutulup ketdi. Ekinci Etiopiya göçüne çeyin atasyna görüngen jok. Ayaly ekөө ekinci Etiopiya göçüne goşulup Mekke'den çykyp ketdi. Hazreti Halid jahiliya dorunda aýabay suluu жазганdy bilgenlerden biri bolgan. Bir riwayatda Paýgambarymyz sallallahu aleyhi we sellem Yemen hökümdarına jönötken kattyn tekstin jana başka köpdögen gelişimlerde Hazreti Halid жазgan dep aýtylat. Saad bin Abu Waqqas'tyn İslamiyatty kabul alusu. Jaşyryň dawat kyzuu jürüp jatkan wagtda Saad bin Abu Waqqas bolgonu 17 jaşga emi çykkan araketçil çyrak ulan bolçu. Gündördün birinde түш көрөт.
Түшүндө капкараңгы жерде турса, капилеттен толгон ай пайда болуп, айлана чөйрөнү жарык кылып ага жол көргөзөт. Ал жол менен баратканда Зайд бин Хариса Адрети Али жана Адрети Абу Бакырдын алдыда бара жатканын көрөт. Аларга барып, силер бул жакка качан келдиңер деп сурайт. Алар жаңы эле деп жооп беришет. Бул түштөн 3 күн өткөндөн кийин жашыруун дааваттын чоң аракет менен улантып жаткан Адрети Абу Бакыр келип, ислам жөнүндө айтып берип, улуу Расул пайгамбарыбыздын алдына алып келет. Ислам жөнүндө Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн маалымат алган Абу Ваккас дароо мусулман болот. Ата теги атасы жагынан да, энеси жагынан да пайгамбарыбыз менен биригет. Расулу Акрам пайгамбарыбызда Азрети Саад да энеси жагынан Зухра уулдарына таандык болгондуктан, Азрети Саад энеси жагынан пайгамбарыбызга таяке болуп калат. Ошол себептен улам Расулаллах: "Мына таякем Саад, кимдин мындай таякеси болсо, мага көрсөтсүн" деп ага сылык мамиле кылчу. Азрети Саад жана энеси. Азрети Сааддын мусулман болушу энеси Хамнага жаккан жок. Баласы өз аталарынын динин таштап, жаңы чыккан динге анын макулдугусуз кандай кирди? Баласынын ага болгон сый-урматын, жакындыгын билген Хамна аны исламияттан баш тарттырып, бутпарастыкка кайтарууну чечет. Бир күнү ага мындай дейт: "Аллахтын сага урук туугандарга, ата-энеге ар дайым жакшылык кылуу керек экендигин буйруганын айткансың, туурабы?" Азрети Саад "Ооба" деди. Ошондо апасы асыл максатын айтты. "Эй Саад, Аллахка касам ичем, сен Мухаммаддын дининен кайтмайынча өлүп кетсем да наара албайм. Сен да ошондо өз энесин өлтүрдү деген айыпка жыгыласың" деди. Ушул күнгө чейин Азрети Саад энесине бир жолу да каяш айтып, айтканын эки кылган эмес. Бирок эми ал Аллахка ыйман келтирип, Расулуна жүрөгү менен баш ийген эле. Албетте мындан кийин ал ар нерсени ыйман таразасы менен өлчөп, иш-аракет жасашы керек. Энесинин эч нерсе жебей, ичпей, көшөрүп жатканын көрүп, алдына барып: "Энеке, мени кайтарыш үчүн 100 тирилип 100 өлсөң да, исламдан баш тартпайм. Кааласаң же, каалабасаң жебе" дейт. Баласын коркутуп жолдон кайтаруу үчүн амал-көйлүк кылып жаткан Хамна Азрети Саадтын мындай туруктуулугу менен чечкиндүүлүгүн көрүп, оюнан кайтты. Ошентип дагы бир жолу капырчылык ыйман алдында, ширк таухиддин улуулугу алдында кулап, алсыздыгын жарыялады. Азрети Саад менен энесинин ортосунда болуп өткөн бул окуядан улам Аллах Таала Анкабут сүрөсүнүн 8-аятын түшүрүп, момундарга түбөлүктүү ченем берди. Биз инсанга ата-энесине жакшы мамиле кылууну насаат кылдык. Муну менен бирге сен билбеген, сен Кудай деп кабылдабаган бир нерсени мага шерик, орток кошушуңду буйрушса, аларга баш ийбе. Силер мага гана кайтасыңар. Мен силерге жасаганыңарды, амалдарыңардын акыбетин силерге кабар берем. Түшүндүрмө? Бул улуу аяттын өкүмү боюнча бала ата-энесинин шарияттын өкүмдөрүнө терс келбеген буйруктарын аткарууга милдеттүү. Мындай баш ийүү балага важип болуп эсептелет. Антпесе, башкача айтканда, ыймандуу баласын ыймандын жана исламдын өкүмдөрүнө терс, уруксаат болбогон иштерди аткарууга буйрук берип, кызыктырышса, анда бул жолкусунда аларга баш ийбөө бала үчүн важип болот. Анткени Аллахтын буйруктарына каршы келген нерселерде анын кулдарына баш ийилбейт, буйруктары орундатылбайт деген эреже исламдын бир эрежеси. Хамна уулун исламдан баш тарттырыш үчүн эми башка чара колдонууга өттү. Бир күнү Азрети Саад үйүндө намаз окуп жатканда,
Qoşnalaryny çakyryp alyp alar menen birge üýdün eşigin bekitip kamap salışdy. Şirkden ulam özünün jan balasyna azap berүүge batyngan, jüregi karaygan hamna myntyp gıykyryp jatgan oguldy. Je girgen dininen qaytat, je bul jerde ölüp jogolat. Şirk jana adaşkandyk jüreklerdi kandaýça karartyp, meýerimdүүлük jana ıraýymdуулukdan uzak kaltyryp salgandygy, bir enenin öz balasyna azap bergenге çeýin bargandygynyň açyk aýkyn görünüp turat. Bul okuyalardyň bary hamnaga baýlanışdy ele. Antkeni Hazreti Sa'ddyn artyndan ele dagy bir balasy Amir dagy musulman bolgan. Ekinci balasynyň dagy musulman bolgonuny ugup, hamna kyjyry gaýnap Amirdin jakasyna jabışyp, eger sen bul diniňdi taştabasaň, mowul kurma daragynyň tüýünde meýe gaýnatgan ıssykda başyma hiç nerse kalkalabay, jebey içbey turup alam dedi. Allah'a iman geltirүүnün jana Rasuluna baş iýүүnün çeksiz ırahatyn tatkan jana İslam buyruklaryn çyn jürekden kabyl kılıp atkargan Saad enesinin bul antyny ugary menen janyna baryp, "O eneke, tozoktun otu turagyň bolgonga çeýin jeýim, içem, gölekege girem dep aýta görbegin" dedi. Mындай taň galyşdy bekem iman jana taýmanbas erkdin aldynda hamnanyň aýlasy getip şaldaý oturup kaldy. Hazreti Sa'ddyn erdigi. Jaşrıun çakyryw ulantylyp, müşrikler musulmandardy arıganday azap kurdolar menen kıynap jatgan uçur ele. Bir günü Hazreti Sa'd menen algaçky musulman bolgon bir neçe sahaba Mekkenin Abu Dub dep atalgan örüönünde namaz okup jatışgan. Alardyn artynan aňdygan müşriklerden çoňdorunan Abu Sufyan bir neçe müşrik bolup alardyn janyna gelişdi. Alar geleri menen alardyn kılıp jatgan ibadatynyň negizsiz ekenini aýtyp şyldyňdaşganda iki tarapdyn ortasynda çyrçatak çykyp jakalaşyp ketişdi. Hazreti Sa'd koluna tigen töөнün jaak sögü menen bir müşrikdin başyny jara çapdy. Any görgen müşrikler korkup artga kaçışdy. Musulmandar alardy örüönden çykyp ketgenge çeýin kuup barışdy. Oşentip Hazreti Sa'd Allah'tın jolunda kan tökken algaçky musulman degen nam algan. İslam tarıhynda tögülgen algaçky kan mına uşul. Oşol ele uçurda abdan jomart Hazreti Sa'd bin Abu Waqqas beýişke süýünçlengen 10 sahabalardan biri bolgan. Allah'tın Rasulunun uwagynda bütkül kazatlarga gatyşgan. Uhud soguşunda alamdyn symygyna kalkan bolup öz denesini tosup, müşriklerge uşunday bir ok atkandykdan Allah'tın Rasulunun bir da kişige nasip bolbogan bul sözlerine tatykdy bolgan. Atenem saga gurman bolsun, o Sa'd, toktobo, at. Hazreti Ali bul jönünde mınday deydi. Rasulullah, fadaka abi ve ummi, atenem saga gurman bolsun degen sözün Uhud soguşunda bir gana Hazreti Sa'd üçün aýtdy. Oşol ele soguşda Hazreti Sa'd ar bir oktu atıp jatkanda Allah'tın Rasulu, Allah'ım bul senin oğun dep Hazreti Sa'dga mınday dua kılat. Allah'ım Sa'ddın bardyk dualaryn kabyl kıl. Ar bir atkan oğun tamay tigiz. Allah Rasulunun Allah'ım anın duasyn kabyl kıl degen duasynan ulam erdigi oga tudagy göz atarlygy menen birge dubalarynyň daima kabyl boluşy menen da tanylgan. İslam düşmandary anın kılıçy menen ogunan korkkan syakdy, musulmandar da anın dua oktorundan korkuşar ele. Oşondukdan Hazreti Sa'ddyn açuusun geltirүүдөн kaçışçy. İslamga çakyryuunun ali jaşruun bolup jatgan gezinde, ömrünün jaz mezgilinde musulman bolgan Hazreti Sa'd oşol jaşlygyndan başlap büt ömrün İslamga hyzmat kılууga arnady. Hazreti Umardın doğrunda İran'a jiberilgen koşuğunga
asker başçı bolup daýyndalyp, Kadisiya jeňişiniň jetekçiligini jürgüzüp, Kisranyň ölkösün İrança Persiýa turaly söz boluda, Kisranyň ölkösün bagyndyryp İslam ölkösüne goşdy. Oşondukdan aga İrandyň jeňiwçisi degen nam berilgen.